Kad dođeš u bilo koju školu, a u bilo koju školu se dolazi vrlo rano, kad dođeš vrlo rano u bilo koju školu, a ta škola se slučajno zove Valjevska gimnazija, gde sam i ja došla, doći ćeš putem koji moramo doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio. Da ideš svojim putem u školi koja je tvoj život i pre nego što si je sreo i znao da postoji. I ona, i grad u koji si došao. Danas naša škola slavi 150 godina postojanja. To nas obavezuje da u ovim teškim vremenima dostojanstveno proslavimo njen rođendan. O aktuelnom trenutku govorit će direktor Valjevske gimnazije Predrag Jeftić. Pre nego što vam se obratim, hteo bih da vam pročitam čestitku koja nam je upravo stigla iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Valjevska gimnazija. Rukovodstvu, zaposlenima i učenicima Valjevske gimnazije čestitam 150 godina postojanja ove ugledne obrazovno-vaspitne institucije. Čestitam vam ovaj važan datum. Valjevska gimnazija je obrazovno-vaspitna ustanova koja je ugled sticala tokom dugog vremena. Škola je tokom svog postojanja, usled promjena u organizovanju, menjala ime, ali je ostala simbol plodotvornog vaspitno-obrazovnog rada. O tome svedoče brojni velikani naučne, filozofske, književne misli, duhovnici, slikari, dramski umetnici, novinari, sportisti, muzičari, političari koji su pohađali ovu školu. Obrazovanje je temelj razvoja društva i države. To potvrđuju i dokazuju škole poput Valjevske gimnazije, koje obrazuju i neguju mlade talente kroz decenije. Ministar Branko Ružić. U školskoj 2020-2021. godini Valjevska gimnazija beleži 150 godina uspešnog rada i 114 godina postojanja zgrade izuzetne lepote. Tradicija, bivši učenici, dosadašnji rezultati, uspesi naših đaka, naših profesora, a pre svega kvalitetan rad, obavezuju nas da sačuvamo od zaborava mnoge događaje iz života đaka i profesora naše škole. Iznedrila je Valjevska gimnazija na desetine i desetine naučnika, akademika, još više profesora, inženjera, lekara, umetnika, duhovnika, privrednika, sportista, činovnika, političara, preko 180 doktora nauka. Obeležili su njenu istoriju mnogi događaji značajni kako za samu školu, tako i za naš grad. Neki su svojim imenom i radom stekli svetsku slavu. O njima je pisano i pričano. Ali naša obaveza je da sačuvamo od zaborava i one, pod navodnicima, anonimne, koji su svoj doprinos društvu davali u svojoj profesiji kvalitetnim radom na različitim radnim mestima. Obrazovni motivi Valjevske gimnazije kao škole koja pragmatično drži do svoje tradicije i stečenog ugleda počivaju na jednostavnoj obavezi da učenika naše škole treba osposobiti za sve složenije uslove života u savremenom svetu i u aktuelnim problemima 21. veka. Šta su najvažniji oslonci tih motiva? Pravilan odnos prema znanju, prema tehnološkom napretku i novinama koje taj napredak donosi. Težnja da se škola razvija u svakom pogledu, a kao osnovni argument tom motivu je činjenica da je u našoj školi trenutno zastupljen veliki broj različitih smerova. Pored prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera, već duži niz godina svojim kvalitetnim radom ističu se specijalizovana odeljenja: matematičko, filološko, dvojezično i informatičko. Izuzetno smo ponosni i na naše učenike osnovne škole, 7. i 8. razreda, obdarenih za matematiku. Podjednako važan motiv je kultura, kao opšta karakteristika gimnazijskog obrazovanja i vaspitanja i kao univerzalna ljudska vrlina, koja vekovima odoleva svim civilizacijskim iskušenjima i tačno sistematizuje sva ljudska dostignuća kroz vreme. Ispravan odnos prema svom nacionalnom biću podrazumeva dobro poznavanje svih karakteristika društva
kome pripadamo i nepristrasno sagledavanje naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i istinske uloge Valjevske gimnazije u istoriji i razvoju grada i države. Negovanje kreativnosti kao osobine ljudskog duha koja stvara nova naučna dostignuća i vanserijska umetnička dela. Čini društvena i ekonomska čuda i obezbeđuje da život savremenog čoveka bude lakši i lepši u svakom pogledu. Za kraj, ali ne manje važan motiv, humanost i ljudska briga za nezavisnu egzistenciju svakog živog bića i materijalnih dobara oko nas. Da li se sve navedeno postiglo decenijama unazad u klupama jedne škole velike tradicije, čuvenih đaka i jasno iskazanih stremljenja ka boljem u svakom pogledu? Podjednako teško pitanje je i da li će generacije učenika i profesora u narednim godinama uspeti u očuvanju ovih motiva. Godine koje dolaze biće, kao i prethodne, trajni svedok u nastojanju Valjevske gimnazije da svojim osmišljenim, planskim i sistematičnim radom, posvećenošću veličanstvenoj profesiji prosvetnog radnika i ljubavlju za mlade koji se u njoj obrazuju i vaspitavaju, domete učenika i profesora u proteklih 150 godina učini respektabilnim u poređenju sa postignućima budućih generacija. Neka nam je svima srećan dan naše škole. Mihajlo Ružičić, prvo 2, Danilo Petrović, prvo 4 i Petar Ružičić, učenik osnovne škole, odsviraće nam numeru Master of Puppets grupe Metallica.
Pesmu Znati sve, nema problema recitovala je Sofija Nenadović, učenica 1.1. odeljenja Valjevske gimnazije. Dakle, nema problema. To vam je izraz koji znači da je danas sve u najboljem redu. I zato o tome više nećemo ni da razgovaramo. Samo, vaša nastavnica nije naivna. Ona hoće da posmatra, ona procenjuje, ona hoće da zna, a ta reč trebalo bi svima da vam bljesne u glavi. Znati. Znati sve. A mi smo u 21. veku. Hiljadama godina se zvera unaokolo, hiljadama godina se razbijaju glave. A šta to ljudi traže? Traže da znaju. A šta da znaju? Kako se odvijaju stvari? A koje stvari i kako to? Vaša nastavnica će to da vam objasni. Prvo i prvo. Stvari su pridevi. Stvari su male, velike, grozne ili lepe. A sad, ako hoćete da znate kako se stvari odvijaju, obratite se prilozima. Stvari se odvijaju očigledno spokojno. Prevashodno, specijalno, strašno, progresivno, blago, prijatno, čudesno, očajno. I večno, tragično. A sad, glagoli. Ono što lica i stvari čine jedni drugima, nazivamo glagolima. A zabranjeno je činiti bilo šta bez upotrebe glagola. Tu je poslovođa glagol raditi. Raditi nekom, raditi radnju, raditi za školu. Pa glagol voleti. Pa izgubiti. Glagol zaboraviti, postojati. Pa glagol drhtati, stariti i umreti. I glagol sanjati. Eto šta rade lica, šta rade stvari jedna s drugima. U tome je tajna. Gubi se jedna nit neke ideje, pa se na nju ređaju imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, imenice, zamenice, pridevi, brojevi. Pa se tako dobijaju fraze. A nisu ni skupe da se njima dekoriše tišina. Tišina! Ovde ja komandujem, ja sam vlasnica fraza. Meni se sve pokorava. Istorija, geografija, matematika, teorija, geologija, biologija, patologija, lingvistika, statistika, atomistika. I pedagogija. Dakle, znati sve, nema problema. Valjevska gimnazija je danas opremljena, moderna škola sa preko 800 đaka. To je škola koja, pored redovne nastave, ima razgranatu mrežu vannastavnih aktivnosti, bogatu kulturnu, javnu i izdavačku delatnost. Uz godišnjak koji je priređen za ovaj jubilej, za trenutak vratit ćemo se u prošlost i neke rane dane. Tekstove iz godišnjaka čitala je Lana Petrović iz 3.4. Stanje škole 1879-80. Direktor škole Miloš Davidović podneo je ministarstvu izveštaj o stanju škole u školskoj 1879. i 80. Između ostalog, u izveštaju su navedeni i neki predlozi radi rasterećenja učenika. Predloženo je da se iz istorije izostavi suvišno nabrajanje imena i godina i da se u predavanju pominju samo oni događaji i one stvari u kojima se, u kratkim crtama, ogleda sudbina, rad i život jednog naroda. Učenici su inače koristili istoriju sveta i Lovajskog. Predloženo je bilo i da se hemija izbaci kao samostalan predmet, već da se spoji sa izučavanjem fizike i mineralogije, kao i da se predavanje kosmografije svede na najmanju meru. Učenici su se žalili i na mnogobrojnost predmeta, kao i na suvišna diktiranja. Zato je zatraženo od nadležnih da se školske knjige što pre izrade i štampaju. Zanimljiv je odgovor profesorskog savjeta po pitanju uvođenja zanatskih poslova u gimnazije. Savjet je bio sasvim protivan, smatrajući da je cilj gimnazijama sasvim drugo, a ne zanatlije da sprema. Valjevci i umetnost. Naša nova gimnazijska zgrada gotova je i već je u njoj otpočeo rad. Jedan beogradski list doneo je pre neki dan
kako Valjevska okružna skupština nije dozvolila da se ta gimnazija ukrasi Vukovom, Dositejevom i Čikaljubinom bistom. To je istina. Ali nije istina što taj list na osnovu toga veli da Valjevci ne umeju da cene umetnost. Šta su krivi Valjevci što u ovoj okružnoj skupštini ima i takvih gejaka koji ne umeju ni nos da useknu, a kamoli da cene umetnost? Pravda, 19. novembar 1906. Problematične zabave. U tekstu pod naslovom Iz mog lepog Valjeva Mali žurnal je 11. februara 1912. prokomentarisao brojne zabave u gradu. Samo ove nedelje bilo je 5 zabava. Starih radikala, samostalaca, Crvenoga krsta, ženskoga društva i zabava koju večeras priređuje bezimeno društvo kod Dojčinovića. Na kraju da primetim još ovo. Da bi ova zabava ispala mnogo sjajnije, da nije dozvoljeno i da Ćurliji da igra. Treba već jednom praviti razliku između ozbiljne zabave i dečije. Naročito đacima ovdašnje državne i privatne gimnazije trebalo bi zabraniti da posećuju zabave. Đačko kupatilo. Ministarstvo narodnog zdravlja odobrilo je gimnaziji kredit od 70.000 dinara radi izgradnje đačkog kupatila. Još 30.000 dinara izdvojili su okružni odbor i opština. Septembra 1926. kupatilo je otpočelo sa radom. Najveći problem je bio oko upumpavanja vode, pa se željno očekivala elektrifikacija kako bi se nabavio jedan elektromotor za tu svrhu. Kupatilo je imalo 8 tuševa za đake i 1 kadu za nastavnike. Kupanje je bilo obavezno i besplatno. Iva Vidić, drugo 1, Sanja Simić, drugo 3, Dimitrije Milošević, drugo 4, Natalija Teodosić, treće 3, Marija Jankićević, treće 6 i Bogdan Gačić, četvrto 3, odsvirali su numeru Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes
Valjevska gimnazija je nosilac ordena zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom iz 1970. Dobitnik Vukove nagrade za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru iz 1995. kao i ordena Svetog Save drugog stepena za dugogodišnji plodotvorni vaspitno-obrazovni rad iz 2008. godine. Za kraj, svoj tekst iz Novog gimnazijalca pročitat će nam Teja Mladenović, učenica 3.6. Ali jedna zvezda nad zvezdama sija, njeno ime je gimnazija. Bilo je to pre vek i po, tačno pre 150 godina, na Balkanu, u ponosnoj Srbiji, u našem najlepšem Valjevu, kada je Đuro Kozarac nošen velikom ljubavlju prema svojoj voljenoj Emi, došao u Valjevo i postao prvi profesor novoosnovane niže gimnazije. Da nije bilo njih, možda danas ne bismo imali tu čast da koračamo hodnicima kojima su koračali znameniti ljudi generacijama pre nas. Ko zna, možda baš zato što pratimo njihove stope i delimo iste stepenice i učionice, možda postanemo veliki mislioci i besednici kao Nikolaj Velimirović, ili matematičari ili filozofi kao Branislav Petronijević. Opet, sa druge strane, ako se u tome ne pronađemo ili nas to ne zainteresuje, možda se pak okrenemo pesništvu ili negovanju lepe reči kao Matija Bećković ili kao svima nama dobro poznata najveća srpska pesnikinja Desanka Maksimović i mnogi, mnogi drugi. Da, svi ovi veliki ljudi učili su u našoj školi, godinama pre nas, ali verovatno prolazili iste školske muke, ali i najlepše trenutke školskog doba, kao i mi danas. To nas čini posebnima i ponosnima što smo tu gde smo. Ma koliko nekada bilo teško i naporno, sigurna sam da smo nakon završene osnovne škole doneli pravu odluku, a to je dolazak u gimnaziju. I da, tu odluku ne bismo menjali. Neki od nas ovdje su otkrili svoje talente, našli nova interesovanja, napravili izbor za dalje školovanje, pronašli prve ljubavi, neki ljubavi za ceo život, naučili da budu hrabri, da ustanu posle poraza. Gimnazija nas je oblikovala i pripremila za dalji život, u kom ne znam čime ćemo se baviti, ali znam sigurno da ćemo biti ljudi. A biti čovek, to je najvažnija životna lekcija koja nas je naučila baš naša gimnazija, ova Valjevska. Gimnazijalac, to znači pripadati hramu kulture i obrazovanja i ljudima za koje si neraskidivo vezan, jer svako od nas učenika, bivših, sadašnjih, a i onih budućih, čini da nit koja nas veže ostane neraskidiva, jer učenici su postali bake i deke sadašnjih učenika gimnazije. Učenici su postali roditelji sadašnjih učenika gimnazije. Neki učenici su postali profesori sadašnjim učenicima gimnazije. I tako, ta neraskidiva veza traje već 150 godina. Da ideja i dalje živi, da mi, gimnazijalci, i dalje ostanemo posebni i drugačiji i vanvremeni, zasluga je ovog hrama znanja. Neki su odlazili, neki su se vraćali, ali su svi u srcu čuvali svoju gimnaziju i s ponosom širili njenu slavu po celom svetu. Gimnazijo, zvezdo nad zvezdama, hvala.